Risel na thuthar tlem zong tar lang ila COVID-19 si puileng kara si pakhat mu chua tharani a hei hi tomato flu emo tomato fever emo anti a he hri hi ta mani lokhanin Kerala le Odisha mu chua ani a he tomato flu hianin naw pang somriat pahni inang kai to a hei hi tin an taksa hianin hemi an kutle ke ate le an mong tama hianin hemi thak bol hi om tlang puya an ka te po apan theya in alan chuadan tlang pui chu mi luak le luak chuak om theya ko thalo om theya an khuwa sik theya hemi tui ri tlak chamna kan ti mai dehydration hi om theya chuan hemi ru chuk tu na le vuang om theya tin taksa hemi ti khol na le kham them thum te poi om theya he tomato fever an ti mai flu an ti mai hi hemi kan ko chunga virus om intestinal virus an ti wang hi ni a puitlinga chuanin hemi kan taksa ve him to call immune system a chaka wangin puitling chuanin an ve vak lo hei hi now pang nat na ta video pok lo da to hand foot and mouth disease nen hian ang viawa athen tu virus elo en ang lova tlang pui he mi tomato flu an ti hi he mi thi pha na khop tiang tan thi pha na khop ani lo in mi thiam mi ton an soya tun lai khovel a hrisel na lam har samna kan to tlang pui ala chual somte pakhat na taksa chet lem le eile in lampang he kan soi jing to kan taksa kan chetle mu tukte le kan eile in dik lo wangin nana thang kan nei thei pani na taksari luat le thau luat na hei phei hi pakhat nen hian in kung kai thlata soi tam lo mai la tin vai lo kai hnoi nat na tin mezial mai ne lo sa da gut kha te hei vai lo kai hnoi rim prim riang chu hei po in palina hemi rui lo chi rang le hemi zukai noi hei waga thi na le chet na po thleng tam panga na HIV AIDS paruk na rilu lam nat na mental health kan rianga anxiety te le depression le bipolar disorder hatiang rang hi tunlai khovel ti boi tu hi ni pasari na po pasari na hi in liam na le tharum tho na hei hian accident rang in ti palte le hemi tual tha na in soisak Mizoram ma po kan hu cham chi ni hi tin environmental quality ek hemi pariat na hemi noise pollution te le boruak air pollution ang te hi ramchang kang lawa hianin atam zual ni in mi thiam a chon soya pakwana immunization hemi nanalaka inven na influenza le pneumonia hi upalam pangthi na tamberte jinga mi ni hi vaccine la khianin thina nasal tuk tura veng thei chuanin access to healthcare ti hi nge dam do inna in enkol na healthcare in enkol da lampang hi ni big takin upalam tan hian na harsa tin thingtla kil khora omte tan hemi healthcare facility kan tiang dam do in pan te hi harsa tlang pui khang kha tlang pui chu ni kan fet thu manga nupakhat naw polai apasalina soi sakha Mizoram apolar hat kha khata naw te apuk lai kha mani chu ka hne na andon kalpuya kan envel khanin ataksa hian na emotiang ka chu anei lawa ma se anu chonin tun ma angin atlei lawa zante po mu thalo ati hetiang tharum thona le kut in thak hi nau te le nau pang huwa tan ti hian thalo hle maya tin nakin zela an nun te po hong the ni hetiang hi kutin thanga tharum thona te hi tiang puitling tan te pona thalowa na pang tan phe chonin an than len zel na thalo hle ti hi ria ta thani August som ni pani khan BJP municipal khoi tu pakhat sonali pogat chu hat attack wangin goa athithut maya ama hi film star thin ani kum somli pani mi lek ani
hat yang thi thut na hi khovel hun thang thang aya tam le maya Mizoram apo kumla nau pang te te heart attack wanga thi te tin stroke wanga thi te po an tam to ni hi heart attack le stroke chung chang video hi ka da to a alan chua dan te in ain ven na te le a hriat dan te pok da to a adu tan ain let thei anga heart attack le stroke nei lo tur hian hemi kan ni tin nun phung te le kan ei le in te he poimo hle maya di dam a in ven a thazok ti hi i thar le ang u